jam geno waali fini weeti e men ñande moobare nogas e nayi colte hitande ujune ɗiɗi e nogas e jeegom ina hawri e jeegom korka hitande ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi fergo kaccu limugere pampalmus al uturujja قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب نولادو الله مجمع كسال غني امم او وي يرو جولدو غوندو الله جانغو القرآن on ko hono yeru kaccu hendu mum ina weli urngol ñamri mum ko belndi wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u alqur'ana mathalu tamra la riha laha wa ta'muha hulu kadini yeru on gongindo Allah mo jangata alqur'ana on yeru mum ko hono tamarore ala hendu balangol kono ñamri mum ina weli al utrujja fakihatun nafi'atun ta'muha tayyibun wa manzaruha hasanun wa malmasuha layyin wa ra'ihatuha jamila kaccu ko besnore hewnde nafoore ñamri mum ko belndi tene ina ngardi e ndarde ina ɗaati e memgol balangol hendu mum ko lobbol ay ko urngol فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به نفسه طيبة بالإيمان وقلبه طيب وعمله طيب ودن جولدو غوندو الله جانغو القرآن تيني إنا غوليرا دوم on fittandu mum wonata ko moƴƴirdu gonɗingol kadi ɓernde mum wonata ko moƴƴere tene golle mum ko moƴƴe tene golle mum ko moƴƴe wal mu'minu alladhi yaqra'u alqur'ana afdalu min alladhi la yaqra'u alqur'an julɗo gonɗindo Allah jangowo alqur'ana on ɓuri moƴƴude e on julɗo gonɗindo Allah mo jangata alqur'an taskoɗen kaccu walla limugere walla pampalmus ina gasa yeru dokkiragu ngu woda mo haawi nde tawno to dakamme yoga e ɗemde koko lammirta ɗumen yoga hen welirta ɗumen wadde hoto luure gon e eddaji e dakammeji yitere fof e ko yoodi ɗum ɗemgal fof e ko welata ɗum